Harambee. Agitwikania matura matiganite kaunti-ini ya Kiambu kuma Rironi kwambira nginya Thogoto, munini wa President William Ruto ugite ari na oma kithurano twerekeire akabituka na mururumo wa mbere. Tunaungana, ndio munaona tumepanga chama ya UDA na ya ANC na ya Ford Kenya, tumeunganisha ndio tushinde hii uchaguzi round 1 na 70%. Ruto akoretwo agicera kaunti itiganite gitaro-ini gia gatagati na kona kaunti ya Kiambu ni gatagati-ini ga kaunti iria ikuite wingi wa kura. Ugite undu wa mbere gwika atwika president ni gutigirira ni akinyaniria ituge nyanene cia thirikari. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, mwaka huu tunaweka first priority number 1 bilioni 100 kwa mambo ya housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority this year. Ruto kumagarite ni atongoria aria mamunyitaga mbaru ogukuma kiuria muingi gugatuma mathuranire kithurano-ini twerekeire. Na sisi tutasimama na Dr. William Samoei Ruto to make sure anaingia State House, vijana wetu wapate kazi, wamama wetu wapate kazi. Sisi wote tunasema mpango ni bottom up. Kugura mundu ritarere papa wao na mamua watoikaine mweru. Ationa wathie Google ndungihota kumuona na mundu ucio ni William Samoei. Bottom up. Ando mamenye aterere. Ando makaheo pesa cia kuruta wira. Ibida-ini riu Ruto ni aruguritie thukuru wa muthingi wa Thogoto uria wakitwo na kigina kia NGCDF kia gicigo kia umbunge gia Gikuyu. Akirekereria icera riake kaunti-ini ya Kiambu, munini wa President William Ruto ereire aikari maguku ati metekera gukamuikiria kura ena uma kithurano twerekeire ni akabituka na gicunje kia 70 bari igana. Ngiribotera Inoro TV kuma itura-ini ria Thogoto kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Masi wa Dia wa Muriithi. Hawawezi